tureba amakagitu n'emiturire yitu kerizo ntuza kwa ntugamba kwa kubasa kutura ukorera abana botazire ntumanya ati cyangwa hiko kandi nkibaho so twaza kukitambuza tuta ezo nzoshunga eziturabe kandi mukwate side zombi abashija step children amukazi ukashanga umushija inedebe y'abana narundana nataho uri mukishebo ibintu bikatambara bitaruriye abo kuba ne challenge amani konkani zo families zitwine hati temwana mutuyiho mukamutwaro makaganye tantu turahikeyo tukazara tukarebera abo tuzira konkani za kuhikayo shango boyi no bundo bwananka bushatu rero ntibanashyireyo oyongeramo bundi nka bubiri tubwaba butano hati nyonyine mwobu bubiri hati nambeje etari yanje niyo mpango nangu n'abakazi tukatanuka kujana no bwana bwitu wano ntasi yanyu no bwana bwanje bushatu wano yiciriza itizo okay wotagwiciriza orere hato muntu yahaje ati nyo niciriza abo kuba ninkukunda donka ko kweza kukikayo waturota n'abana biwo mushijaho ezezo ndabara mutkunzire bambe mwatkunda no bwana bwitu nango mwena byadiye no byabe byahanje twatujanza muno tundi uri kumutaka uri umushije ari kumutaka nakanje usanga ubundi DNA yabishije uko baresere DNA but anyway ezenzo dynamics turabe ntugamba step children wabare nukwe twatandika sityo datiki 15 ezari ngo mushayiti yo kubanza tuje kugamba ho no munyamakuru witu job okwe omurikigezi twetegereze byakwaza kwambije ndo misho mushwekecho akire kakayo gautara kuba updated as in live bituna nami kutendijo na platforms zituzone zindi nabo twantu kwera ya makuru agurugombe chweka byawe but this time round tuja kwantu mwakira live ahambeho ayongere kutuganira bitunu kwa twatandika tutyo twinaba Sting abasting echo kunywa chabo ni checho bakachiconcentrating aho bachikora ho research badra tukwenda kushohoza ebintu nkamunane bitakafireho hata bashohoza Sting bwene Sting tizane na je drink necho kunywa kiri kongera mani ubutafari bwabo watandika kunafuwa kwa mani hata bwo iyo ne garke sparking off behereza mani bugira okay bwerundana bugarka mustari hata yare makora ukora atani ko gujejera murimo obastare ebintu bikutambura je so byecho kunywe cha Sting munywano wanje wahurira waburaburamu ningo tarinda kuburabura kagure kariyo gumoka shociro mukoti then handi hace ugume nonywaho obase kugira amagara agatarukuruha urinda kira ko kubyama oben ko wabyamiramo ranga katera heciro twine kwantu byamobu hatirinye buza abo cyo takose cyo kunywe cha Sting Job apuri no ari kabare so eshayona naza kuba natwegitaho ari kutugambira ebintu mu bigendo misho omuri kigezi kabare tsoro uko yona ntwenda tumanye agarimu nagagenda omisho ubundi eshayona katwegitaho atugambira ebintu mu bigenda omisho bitu ntubisa numbasa kutwegitaho social media platforms zitu ezitwagamba mutwegiteho tugambe nimwe tumanye ekirimu nekigenda omisho kandi aho omisho ntuza kwa twashomera ne namba yitu ya WhatsApp wakwasa kutsindikira ho message okatugambira ebintu mu bigendo omisho nitebutoro mutugamba twenda feedback yawe no tumshanje mukaga 2 98 82 kaga 2 handika hati sinchire message handika hati otohorezo message kandi amazimagara ngu abatwire muri omukazano aka Valentines nyina matsiko ngo buhanguzi no bwanyu mbwenu oyine kwano yetebekanisa iwo musinguzi okubasa kutwarwa omukanya karunji okubasa oguriya chamushana nunji okanywereye ka wine karunji ukareba fireworks ukareba burunji bwo muntu w'uruhanga yahanjire ahabwo kwaguza kwanga umushisha no mukaza akakigenderera ngo akareba umushisha yaguma tashemerwa no yamuhire byo munsi byona akajato bitegeko bugaruzoro baju ngaguma yareba face yagumera gurume and he was like no nyine kumukorera cy'umuranka cy'umutera bashuka gumanca mwijusi yanje muhwera basa kushemererwa so niyo shonga yabo nje mukazi yakoze rwaki ubwo mwigufarirwe umushisha mbwene ubwo wakunzire ubwo yakorebere
nyenda ngu 2014 o celebrating nawe akwandikishe meza ruhanga abuko akakikora n'ikigenderirwa nk'inti nkwenda tushembe. Okay, ubwo ni Sunday K William kurga ryantonde katurebe cyane kugamba. Yes. Hello. TV West Nehinda ntuchira program ya simu katurireje. Hello. Shanimwe abari antonde n'umugamba choko. Hello. Hello. Sunday. Hello. Sebo. Katahuruzagana. Rero ngwene cyo mu kikwate mutwine cyo gukora. Hello. Hello. Ohindura umwanya Sunday ahabo kuba. Hello. 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 Sunday kamba makuru gariyo kwa ito tukurire. Hello. Apana. Twahurizana Sunday K William okurga muri yantonde. Mugarke mu trying turebe what happens. Yoka nkurire. Oh, hatutanisiraho tutebeze biri kugenda mu misho. So nanga turya kanya byo ngumurire cyo. Turije buzima mwami Sunday. Yes. So that's why you garanzura kandi mu district ya Rwengo. Eh. So Rwengo kizibe kiriyone tugamba kurusizi. Abazire bino kwetomuyita mungu abashomesa babashaga sente. Kandi ubu president akagira ngo abana bashomere busha. Otyo. Hati ejo songa dishangire omurika ikorongo seed school missionary ya government aza hakwigure cyombeko ecyayembe cyo kubazire mwe naho nho kuma nho turebera abazire bingi bari kwetombuita ngo harumu esente zibari kubashaba zibari kuteka ntize hamurama abo babemberwe chairman RC3 Kencha Matineo abwa Marongo sub county ama district ya Rwengo andi na chairman wabazire ubwo nindaza Desiderio ndagira kuba hajana ho munonga ubwo shongo gene barumana bakira kubiya sente kandi kubaburize headmaster the teacher bamweta byari ya nakiya waheza gira kuyabashoborera ngo abana sente kuba kuja kuzibara barashanga buri mwana sente zasene kuba naherezwa ku rugo mu government ashanga ngo nishiringira ukaga achiringira ukaga ngo tize kubata kusibyaho mwana ku ruga breakfast okistasapa. Yes atabo kije cyo kibateza munsi bo kunka abazire babiri batumanya ngo kahabeho ki ngo wasindi ko mwana yishomero oshemerire kuba utari kushashura sente zona oyigiraho kugira ngo government kashashura ebinde biri kwetengesebwamo barugambire abandi babyetegereza ngo hariho atinke cyo kurebera ngo seed school nababa government ne bahereza ishomero ko ngahatariho sondeko cyo buraro mwene ba boarding section bataro mwene abazire kuba ko bajyaho batensa bakora urukiko bagira ngo katombe ko bametra abana babase kurara rero babatariho atabo bahurana babashabe sente zo kombeka akademetri atabo banyiga ngo hariho n'ishohoze ndijo katijengo bagira abagenyi ishomero rino ko facilitatingira embere byo mukoro kubona bwa kandi zibazugire ombazire hariho n'abashomesa abatari kushashurwa government abashemeza bandi bashashurwa abazire atebye n'ubuyone babashoborera abandi babicenga abandi bakora kubicenga kandi hariho ombagenyi ababiziraho twakwita education bamwita Muhammad Kisaso washoborera abazire ngo wabo n'umwana wamusindika hishomero ngo kimanye ngo byasigara n'entanda n'ibyasigara byo n'ibishemezwa bigenderaho muzire takangu uniform tekagurwa Museveni ukitekagurwa Museveni n'ibindi byo kugenderaho. So niko bwariye mu Rwengo mu Kikorongo Seed School kwa kubariye kibuzo njakira
Justin yogumoyo njera irako bagambire ngo abana nababo bari kutura bana sasa babare mnonga sandeke sibakuruji umyikando kumire iwo wabeno tandika kuzara okono teka mu Museveni warareberero mwana ogu reno yahirwa kaje umwahirwa kagera kuyataho kandi tumayisangwe nkito tigura aka uniform utakagura omwana agende nko kwari kare mbohoreze bajire busha rero barashye babone bajwara uniform nanongwire bwabona bashomukore umuzire nasindi ko mwana yisho mutamhire kitabo tamhire penso atotekateko ko mwana naza kushomata tutwayango ngundi government nebiye kozire onkato ajambo tusitame government beniyo yatorebera nto basabuta kayitukuza sombwe n'abazire mucumanye abana mukohereza ishomero wamweza ishomero tuwampakinjira yari Mama Janet Museveni ko yabe nabugamba yo kujata abana mwaza kubatwara ishema mumba package n'entanda abamwe bamukwata mukuva kujangu n'umukati twine byo kurya mukato mwana wasindika ishomera inenjara yarwo mukatarire tine ko kushashura ishema ihono jangu ishomoneza kubasa ritakumurisa sombwe narebe nte tushome ko ntureba nkabazire ukarotwonkeci kare banyombe kire classroom hatananye kangure kitabo kangure penso kangure uniform umwana kamurisa abo kawaza kustamuka jangu chintu chono kitegereze kirugari government twanzira abana nabihanga abo kuba in case of anything no butegeje bwo muntu bwari kubarumu obwo abantu abo bari gukorera mwemerimo mirunje ibashomerire then government ekahendere hirwe credit but ni investment yawe nko muntu abo kwanda kumukwa bakikuru n'abagurusi atumutandika kuronda abana ngo nibo babahwera kandi ekishikire na kimwe abo kwa numba mbatambuiza amagara gabo gona kukikaho imwe abarekura mwe bare bazire mwe mukikora je konka ati nyono ndangu nkore ndawaguma noshomesa bityo government yarwana yagira kuyataho rero hati waguma noreba bureba rero ninjira ngo investment no bawajikora kubi kandi nyensi yo mwana yaheza kukona hati bikuzo mu maraka so abana banyu mubatera ho gundo buganda gona job. Yes, hello. Ninyo wadieri otapuri. Otadiero kurungi. Ndi kurungi muno. No yagonza. Ninyegonza muno. Mukubazaki. Turkurungi itwe kunuya omuchanga cha kigezi. Ego. Excitement ni mpango munonga okwesima abantu bona bari inziro muntu obuturkweta first citizen. Ego. Ningashi omukarama kake ori president wihanga ryituri ya Uganda orukuza kutayayira echange cha kigezi ku marebero bishatu mpurira abo kuba ariyo mu tours ezatwire narabamu ezibari kweta parish development model tours ariko assessinga enkora ya government ya parish development model. Yes. Rizoba okugira program yibatfire na ija kutandikira utayayorweye omu district ya Kisoro ahari kwija kutayayiraho omuhingi omwe aha successful farmers aba parish development model. Wow. Kandi kwararujaho aije omu district ya Rubanda hariho power substation y'amashanyarazi iri kuza kubanehereza icyanga cya kigeze amashanyarazi agomutindo kandi agatari kuburabura gari kutsibuka kwa honka tugakusibuka kunu just ba connectingire kigezi to the national grid kandi yamaneho. Okay. So ejo bakajomeko mu district ya Rubanda hamwe kuri kumanywa kakarukara so naje kubana launching na yejo. Wow. Then yarugaho aze omuri Bubale sub county Bubale county council tayayireho omuhingi omwe nawe or successful kubwo mu nkore ya parish development model. Then izo baryanyesha kare naija kusiba omuri Kanungu aho ari kuza ku tayayiraho omuhingi nawe wa parish development model. Then yarugaho yes aze aha district ya Kanungu alaunchingaho abantu ba NRM nyekundire aretse ibintu cy'abantu barakwenda kukagira movement burire so naje kubaronchinga then kwararugaho aje rukungira district afuneho urukiko rwa leaders bona aba district ya Kigezi kurugahande ngo zona nibaza kwa mitingiro muri rukungira. Yes.
and then izoba rya kashatu, that is Friday, naija ku shero muri Kabare ari kuruncinga projects zitari zimwe na zimwe ezenguto n'ibindi. Then aze ha presidential hub aho umwanya ogwo bari trainingira abana eby'imyuga. Kandi guri facilitated by State House. So president naija kuzayo nagogwe aguronchinge kwara rugaho aje azeru Kiga district hariyo ibari kweta public rally. Abantu bona ba region ya Kigezi bona aho bari nahi bakaruga bona nibija ko bari mu kishayi cyo barkweta Rushebeya. Then aho no ara meeting ngira abantu bona akabagambira message yabinire nk'abanyakigezi. Ortaya yorwa president niruje kuhendera urwa mukaga ari kuvugana abanyamakuru bona bo mu region egi bari kumubuza ibintu bitari bimwe na bimwe na wari kugarukamo ibintu bitari bimwe na bimwe muri yo mwetara. So ayi turi kugambira ibi na ketaro daradara abantu bona nibagira ngo abantu bona bayiterereze abamwe nibagira ngo nibenda bamurebeho physically no manya umuyerezo wihangati umuntu wa burijo kugira ngo yaryo mu district yanyu ningo mu region yanyu mubure kurebayo. Yego. Okay, thank you very much Apuli. Nitwendeze birungi byonka kandi twendeza niwo kuvugana Museveni mukaganira ukabuze buza akakugaruka. Okay, program echiri sisimuka koko wahura katwamye obundi kwara nichirunji kugira ngo president ayitizobwire ya Jakaka ground arebe ko biri mu bigendo misho government center mune ziteka kai bitu kabe nienda ataka koma honka kureba success stories za PDM arebe nebizibe birebiroho abundi arebe projects zinde za kwijoko misho bakazi kora bata kujambu ebebizibe biroho PDM nibinji twosere tureba abantu kurgo mu districts zitakushana bari kwesharinga aha sente nizo zumwe ebyo nabyo birebe ubundi akabitereza njango ncecu muri Esreyo kureba katyo nakahindo akaringwa nakagufu abikwaterine na patch development model konka hari yaganda makoraga kugira ngo kuba kumangu umuntu nko gunaza kwija haturondo muhinjo wabire successful kare jebye binaningamba atakorise na PDM